proper ne ya a vulavula hi kokwani Chauke ni ri kwala ka Murangaphandla ka kokwani Ben Mayengani ka ikapa ka ijikelela misava hinkwayo hayi a ni nge tshama ni nghena a no yi vona ni kha ni hundza yi tirheni kokwani yi tirheni hayi leswiya swa kwajankaka leswi yi tirheni swinene wo zi ku molo swi le santsentsene leswi swi la sentsentsene leswi loko wo i na jealousy ta ku kwinya hi mbitsi leswi swo ngo i ku tirha leswi wa ta ku hambiwa na mamiliyoni loko nga ri na leswi not ene ku endliwa vona na le gede ya kona ya ngheni pasi na special a swa ku yi to ku ndliwa i nga ri wa nghena nkwelo wa maxinjani ni ya loko nghena i fanekele rangi vutisiwa na ti-passport hinkwaswo i tshamisekini ke hayi hi le ka kokwani Murangaphandla hayi wa ta loko ku i tirheni vula leswiwani loko hi ku vaxumi hi vula swilo swa sona ya i vaxumi wa street la nene i lani ku akela yona nkata mina ya swi proper na lowa nsati wa vula ku ri eze ni nga nsati lontsongo ni lava sweswi nuna wa mina na repto ya wena wa yi pakini yo paka yi ku wi na Porsche swi swa ka mampela i Porsche na repeater a swi tluriwi boy loko kula i vula ku i nga tshiki yi endla n'wananga swa mampela swi njhani okay wa nyuma swi njhani hi milungu leswi i swi vula ku swi njhani a swi proper ya n'wa George i swi vona njhani ni byeli xilungu i swi vona njhani I seem to be nice and I want to make this house. A video? You so fed this nowadays. Why not? She eat too much. Ku proper yi akini ngwenya yi akini kwa ku ani no tirhisa mobisele that's why mi nga yi voni kahle mara yo yindlu n'wana mhani ko va Sandton leyo va Sandton